Hawu ubonge usakhona nokulinda i-album. Sanibonani kuphinde kuphi la kufinyela khona lombuso njengamanje kubuyela yena-ke uMathinda wacebisa intombi zimqamela amathakha abanye zibaqamela imali ukuthi wazi ngana kwethi ngabe usuku lakho lokuqala la. Cela ukutshela ukuthi nenhlahla cha ukuze ubone ukuthi nenhlahla ngampela press ushare ucomment uphinde usubscribe kanti uma usubscribe ayikho imali yakhe hamba kodwa sike senzele ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo ukuze bayibhoza yamabhozo hlala namabhozo ngana kwethi ngabe usuku lakho lokuqala. Cela ukutshela ngana kwethu ukuthi siney'ndaba la ezishisa iNkosi yAmaGcokAma bathe abalandeli hawu bungeke usakhona nokulinda kodwa-ke ukhiphe nje i-album salise siba surprise. iNkosi yAmaGcokAma ifudumeze ingoma yakhe-ke lapha Casper OKO lethi sethi hayi ngane zakwethu hayi bimnandi kakhulu abantu abawuvala umlomo into ayenze khona laphana-ke emabhida ngayo ingoma leya isethe hayi ube naye saqinisekisa ku-Facebook ukuthi-ke mina ngingayazi into ethandwa abantu kanti futhi ngike ngezwa abantu bethi hhayi i-microwave yethu izosifudumezela isethe hhayi wasehlala phekwa kanti-ke uzakhumbula ukuthi ubeyidlala laphana live or sithi backtrack lapha khona-ke awubeyidlala insimbi ebesecula yena ngendlela le engimele acule ngayo. Ngana kwethu mina angifisi ukwanda kakhulu kodwa ngiyafisa ukuthi ngilidlalele amazubela. Mama